ova priča se zove Gita Šljokica, a započelo je ovako. Jednog dana jednorog je plivao u vodi i skoro pa je pao kod vodopada, ali onda ga je spasila konj, ali već je bila početi kiša i nije uspjela i onda je spasila malog konjića koji je bio ispod drveta, a zatim je pozvao svoju ekipu da mu pomognu podignuti drvo, i onda su se borili sa medvjedom da spasiju pticu ispod drveta, i onda je medvjed bio jako tužan i otišao u svoju šumu i onda je sve bilo kako je i trebalo. Kraj.